Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна, ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинин каржы башкармалыгынын башчысы Баймурзаев Муктарбек Арапаевич маалымат беришет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле эл-ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе, Айнура Бектургановна, сөз сизде. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 3 август 2020 жылга карата статистикалык маалымат боюнча акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 653 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 167, Ошто 29, Чүй облусунда 201, Ош облусунда 77, Талас облусунда 42, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 69, Жалал Абад облусунда 40, Баткен облусунда 21 бейтап. Жалпы дарыланып айыгып чыккан жарандардын саны 27927-ни түздү. Бул жерден белгилеп айта кетүүчү нерсе, кечээ ооруканадан айыгып чыккан эң улгайган карыя 101 жашта жана 80ден ашкан бейтап айыгып чыгарылды. Бул бейтаптар медициналык кызматкерлердин тынбас күн күчүрмөн эмгегинин негизинде дарыланып айыгып чыгып жатат. Бул жөнүндө дагы бир жолу белгилеп, сиздерди өзүңүздөрдүн жана өзүңүздөрдүн жакындарыңыздардын ден соолугуңуздарга жоопкерчилик менен карап, эгер оорунун симптомдору пайда болсо, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк медицина борборлоруна кайрылууңуздарды дагы бир жолу суранып кетебиз. Ал эми 2020 жылдын 3 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун жаңы учурларына кайрылсак, бүгүн 410 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 96-ны түзүп, Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 4, Ош шаарында 22, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 14, Баткен облусунда 31, Ош облусунда 8 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 314-тү түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 88 учур, Чүй облусунда 29, Ош шаарында 25, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 57, Талас облусунда 7, Жалал Абад облусунда 23, Баткен облусунда 3, Ош облусунда 71 учур катталды. Жалпылап айтканда 37129 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 16787-ни түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 20342-ни түздү. Стационарларда жаткан бейтаптар бүгүнкү күндө 7792-ни түздү. Алардын ичинен 2603 лаборатория тарабынан тастыкталган учурлар, ал эми 5189 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Региондор боюнча алып каралсак, Бишкек шаарында 2858 бейтап, Ош шаарында 535, Чүй облусунда 859, Ысык Көл облусунда 805, Ош облусунда 1207, Баткен облусунда 426, Жалал Абад облусунда 743, Талас облусунда 210 жана Нарын облусунда 149 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен республика боюнча 11 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок, Ош облусунда учурлар катталган жок,
Талас облусунда катталган жок. Баткен облусунда 1 учур, Жалал Абад облусунда 3 учур жана Нарын облусунда 1 учур катталды. 3 август 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында коронавирус жуктуруп алган кызматкерлердин саны 20-ны түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 4, Жалал Абад облусунда 3, Ысык Көл облусунда 5, Баткен облусунда 7 жана Нарын облусунда 1 учур катталды. Бир сутка ичинде стационарлардан 8 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантининен 33 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1853 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Медицина кызматкерлеринин арасынан лабораториялык тастыкталган 2829 учур, бул 16,8 COVID-19 илдеттин бардык ооругандардын ичинен түзөт. Саламаттык сактоо уюмдарындагы ооруну жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин арасынан орточо кызматтагы медициналык кызматкерлердин ооругандардын жалпы саны 43,7% түздү. Булар санитардык дарыгерлердин, эпидемиологдордун жана лаборанттардын жардамчылары, врачтардын ичинен 34,7% түздү. Ал эми кенже медициналык кызматкерлердин арасында 11% түзүп, тартылган ординаторлор жана көмөк көрсөтүүчү кызматкерлер, булар программисттер, водительдер, метрологдор, булардын жалпы саны 10,6% түздү. Оору жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин ортожо жашы 45 жашты түздү. Дээрлик, алардын ичинен дээрлик 23 жаштан 69 жашка 69 курактагы медициналык кызматкерлер. 2829 ооруну жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин 85%-ын аял адамдар түздү, ал эми 15%-ын эркек адамдар түздү. 2829 ооруну жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин 64%-ын аймактык ооруканаларда иштеген медициналык кызматкерлер түзсө, 22%-ын үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлери түздү. Жана 14%-ын санитардык эпидемиологиялык кызматынын кызматкерлерин түздү. Аймактар боюнча алып карасак, Бишкек шаарында медициналык кызматкерлердин ооруну жуктуруп алган кызматкерлердин саны 33,7% түздү. Чүй областына 19,8%, Ош шаарында 13,8% түздү. Ош областында 7,7% түздү. Ал эми Баткен областында 6,6% түзүп, Жалал Абад областында 5,8% түздү. Нарын областында 5,4% түзүп, Ысык Көл областында 4,7%. Ал эми Талас областында 1,6% түздү. На 3 августа 2020 года статистическая информация по COVID-19 в республике представлена следующим образом. За последние сутки стационаров республики выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 653 пациента. Из них в городе Бишкек 167, в городе Ош 29, в Чуйской области 201, в Волжской области 77, в Таласской области 42, в Нарынской области 7, в Исыкульской области 69, в Жалал-Абадской области 40 и в Баткенской области 21 пациент. И очень хотелось бы наряду с этой статистической информацией отметить, что вчера были выписаны
самый пожилой гражданин Кыргызской республики, которому 101 год, и еще один гражданин, которому 80 лет. И, конечно же, благодаря самоотверженному ежедневному труду медицинских работников эти пациенты были пролечены и выписаны с выздоровлением. Поэтому еще раз отмечаю, что на сегодня с выздоровлением выписано 27 927 пациентов. Еще раз, уважаемые наши граждане, хотелось бы обратить внимание на здоровье ваше и ваших близких, и сказать о том, чтобы вы при появлении первых симптомов недомогания, симптомов вирусной инфекции, о которых мы каждый день говорим, вы обратились бы в Центр семейной медицины и на телефоны горячей линии 118. Если говорить о новых случаях на 3 августа 2020 года, по республике зарегистрирована лабораторная клиника эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 всего 410. Из них лабораторно подтвержденных случаев на сегодня зарегистрировано 96, из которых в Бишкеке 6 случаев, в Чуйской области 4, в городе Ош 22, в Нарынской области 1, в Иссыкульской области 9, в Таласской области 1, в Джалабадской области 14, в Баткенской области 31 и в Ошской области 8 случаев. Клиника эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 314, из которых в городе Бишкек 88, в Чуйской области 29, в городе Ош 25, в Нарынской области 11, в Иссыкульской области 57, в Таласской области 7, в Джалабадской области 23, в Баткенской области 3 и в Ошской области 71 случай. И общих за весь период случаев COVID-19 зарегистрировано 37 129, из которых лабораторно подтвержденных случаев 16 787 и клиника эпидемиологически подтвержденных случаев 20 342. Также, опираясь на сегодняшние новые случаи и на статистические данные, которые вы наблюдаете ежедневно, хотелось бы отметить статистические данные по Иссыкульской области. За прошедшую неделю, как вы видели, отмечался рост случаев заболеваемости в Иссыкульской области. Если 27 июля 2020 года регистрировалось 4 подтвержденных случаев COVID-19, то 30 июля уже зарегистрировано было 13 случаев, и 1 августа 15 случаев, и 2 августа уже 29 лабораторно подтвержденных случаев. А клиника эпидемиологически подтвержденных случаев 27-го регистрировалось 68 случаев, 28 июля 82 случая, 29 июля регистрировалось в Иссыкульской области уже 155 случаев, и 31 июля было зарегистрировано 81 случаев. Так как вирус передвигается согласно траектории движения населения, есть прямая связь между передвижением граждан и количеством заболевших, что мы видим из вышеперечисленной статистики. Динамику роста передвижения по Иссыкулю мы наблюдали еще в начале июля, и уже через несколько недель, то есть на прошлой неделе, мы увидели прирост заболевших. Согласно отчету мобильности граждан компании Google, несмотря на достаточно нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в Иссыкульской области отмечалась возросшая активность населения и отдыхающих в этой области. Посещение парков в этой области возросло до 110%. В начале июня этот показатель был на уровне 40%. Также возросло посещение мест общепита, магазинов, аптек и мест отдыха. В связи с этим мы хотели бы обратиться к гражданам Иссыкульской области и к отдыхающим, которые приезжают в Иссыкульскую область, дистанцироваться и, конечно же, ограничить перемещение внутри области, так как при росте случаев заболевания увеличится нагрузка на существующие организации здравоохранения и на всех медицинских работников.
И поэтому, пожалуйста, помогите нам, уважаемое население Иссык-Кульской области, медицинским работникам. И также хотела бы здесь отметить, чтобы при появлении первых симптомов недомогания, температуры, также кашля, одышки, своевременно обращайтесь в Центр семейной медицины и на телефонной горячей линии 118. На стационарном лечении нашей республики на сегодня находится 7792 пациента. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 2603 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 5189 пациентов. По регионам в городе Бишкек 2858 находится на стационарном лечении, в городе Ош 535, в Чуйской области 859, в Иссык-Кульской области 805, в Волжской области 1207, в Баткенской области 426, в Джалабадской области 743, в Таласской области 210 и в Нарынской области 149 пациентов. За сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологических случаев COVID-19 зарегистрировано 11 летальных случаев. Из них в городе Бишкек 4, в городе Ош 1, в Чуйской области 1, в Иссык-Кульской области не зарегистрировано смертных случаев, в Волжской области не зарегистрировано, в Баткенской области 1 случай, в Джалабадской области 3 случая, в Таласской области не зарегистрировано и в Нарынской области 1 летальный случай. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19. Из них в городе Ош 4, в Джалабадской области 3, в Иссык-Кульской области 5, в Баткенской области 7 и в Нарынской области 1 случай. Из стационаров страны за сутки с выздоровлением выписано 8 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции выписаны с выздоровлением 33 медицинских работника. Среди медицинских работников всего и зарегистрировано 2829 случаев лабораторно подтвержденных COVID-19, что составляет 16,8% от общего числа заболевших COVID-19. Из них около половины инфицированных сотрудников организации здравоохранения составили средний медицинский персонал, что составляет 43,7%. К ним относятся помощники санитарных врачей, эпидемиологов, лаборанты, медицинские сестры. 34,7% составили врачи, 11% младший медицинский персонал и 10,6% составили привлеченные ординаторы и немедицинский вспомогательный материал, к которым относятся водители, метрологи, программисты, заведующие складами. Средний возраст инфицированных медицинских работников составил 45 лет, с колебаниями от 23 до 69 лет. Из всех 2829 медицинских работников 85% составили женщины и 15% составили мужчины. Из 2829 инфицированных сотрудников организации здравоохранения в 64 случаях это были сотрудники территориальных больниц, в 22 случаях это были сотрудники центров семейной медицины и 14% это сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Если посмотреть по регионам, то наибольшее количество зараженных медицинских работников зарегистрировано в городе Бишкек. Это 33,7%, в Чуйской области 19,8%, в городе Ош 13,8%, в Волжской области 8,7%, в Баткенской области 66,6%, в Джалабадской области 5,8%, в Нарынской области 5,4%, в Иссык-Кульской области 4,7% и в Таласской области 1,6% медицинских работников зарегистрировано из общего числа случаев среди медработников. Спасибо, Айнура Бектургановна. И о компенсационных выплатах
Вас проинформирует начальник финансового управления Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Мухтарбек Арапаевич Баймурзаев. Мухтарбек Арапаевич, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. В соответствии с распоряжением правительства Кыргызской Республики от 4 мая за номером 161 установлены единовременные денежные компенсации медицинским и иным работникам организаций здравоохранения, инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей, профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в размере 200 тысяч сомов. Семьям медицинских и иных работников организаций здравоохранения, погибшим вследствие инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей, профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований в условиях режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в размере 1 миллиона сомов. Во исполнение распоряжения правительства Кыргызской Республики приказом Министерства здравоохранения утверждены состав и положения по проведению служебного расследования о назначении выплаты компенсации медицинскому и иному работнику организации здравоохранения. Так, согласно положению, комиссия принимает решение на основании следующих документов: акт об обстоятельствах получения заболевания, свидетельство о болезни, в случае гибели нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, заявление на выплату компенсации от лица, имеющего право на получение компенсации, заключение служебного расследования по факту заболевания или смерти сотрудника, в случае получения инвалидности, заключение уполномоченного органа о степени утраты профессиональной нетрудоспособности и установление группы инвалидности, справка о составе семьи и другие документы, необходимые для определения основания выплаты. На 3 августа 2020 года поступило порядка 40 заявок от медицинских работников, инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. По 4 случаям компенсации сегодня выплачены. Остальные заявки дорабатываются ввиду неправильного оформления необходимых документов. Относительно единовременной выплаты семьям медицинских и иных работников организации здравоохранения, погибшим вследствие инфицированной коронавирусной инфекцией, выплачено 2 семьям по 1 миллион сомов. Кроме того, вышеуказанной комиссией рассматриваются документы по остальным случаям. Компенсационные выплаты для работников системы здравоохранения и лицам, специально привлеченных к работам по предупреждению и борьбе с эпидемией за 5 месяцев, Министерством здравоохранения и Фондом обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики медицинским работникам выплачена компенсация на общую сумму 807,2 миллиона сомов. Из них за март месяц 37,7 миллион сомов, за апрель месяц 111,1 миллион сомов, за май месяц 110,1 миллион сомов, за июнь месяц 118,3 миллион сомов, за июль месяц 430 миллион сомов. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 161 буйругуна ылайык төмөндөгүдөй бир жолу берилүүчү акчалай компенсациялар белгиленген. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими шарттарында медициналык жардам көрсөтүү же илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда иш милдеттерин, кесиптик вазифасын аткарууда COVID-19 коронавирус инфекциясын жуккан саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлерине 200 000 сом, өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режим шарттарында медициналык жардам көрсөтүү же илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда иш милдеттерин, кесиптик вазифасын аткарууда COVID-19 коронавирус инфекциясын жугуу натыйжасында көз жумган саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлеринин үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө белгиленген. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругун аткаруу үчүн саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлеринин компенсация төлөмдөрүн белгилөө жөнүндө кызматтык иликтөөнү жүргүзүү боюнча саламаттык сактоо министринин буйругунун негизинде комиссиянын курамы жана жобосу бекитилген. Жобого ылайык комиссия төмөндөгү документтер негизинде чечим чыгарат: ооруга кабылган жагдайлары жөнүндө акт, ооруганы жөнүндө күбөлүк, көз жумган учурда нотариуста ырасталган өлүмү жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү,
сумманы алууга укуктуу адамдан компенсация төлөтүп алууга арызы, кызматкердин ооруган же көз жумган фактысы боюнча кызматтык иликтөөнүн корутундусу, майыптуулук алган учурда кесиптик эмгекке жарамдуулугун жоготуу даражасы жөнүндө ыйгарым укуктуу органдардын корутундусу, үй бүлө курамы жөнүндө маалымкат. 3 августка карата COVID-19 коронавирус инфекциясы жуккан медициналык кызматкерлерден 40 арыз келип түштү. Анын 4 арызы боюнча бүгүн акча каражаты которулду. Калган документтери дарилденбегени үчүн кайра кайтарылган. COVID-19 коронавирус инфекциясын жугуу натыйжасында көз жумган саламаттык сактоо уюмдарынын медициналык жана башка кызматкерлеринин үй бүлөлөрүнө бир жолку төлөмдөрдү берүү боюнча 2 үй бүлөгө 1 миллион сомдон төлөнүп берилген. Мындан тышкары жогоруда аталган комиссия тарабынан дагы башка учурлар караштырылууда. Саламаттык сактоо системасындагы кызматкерлерге жана эпидемиялардын алдын алуу жана күрөшүү боюнча иштерге атайын тартылган адамдарга компенсациялык төлөмдөр 5 ай ичинде Саламаттык сактоо министрлигинин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан медициналык кызматкерлерге жалпы 807 миллион сом суммасындагы компенсациялар төлөнүп берилди. Алардын ичинен март айында 37,7 миллион сом, апрель айында 111,1 миллион сом, май айында 110,1 миллион сом, июнь айында 118,3 миллион сом, июль айында 430 миллион сом төлөнүп берилди. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу, ошондой эле медициналык кызматкерлерге төлөнүп берилген компенсациялык төлөмдөр тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин финансы башкармалыгынын башчысы Баймурзаев Мухтарбек Арапаевич маалымат берип өтүштү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.